Assalamualaikum jailun rika lun putro haba langke lun susun menyona salah meabu sigra lun manteng muda manteng lung dulam daya lung tulis kisah rindu lun gundah lun wa'u gampung lun dulam daya lung tulis kisah rindu lun gundah lun wa'u gampung tinggal ke pamarindu ke ayah mesin lun pegahnya dalam pantun tinggal ke pamarindu ke ayah mesin lun pegahnya dalam pantun. Tetap lun yakin hati berkusyuk hati lun teduh tenang baik gurau yang penting yakin benar tawadu ikhlas pu maksud benar lam gundah dana lung kesabe berjaga dan sakit mata kita lentur dana lung kesabe berjaga sebab dia sakit dan lentur membaca mengulang hai sampai supong hana lelun laju lun bedah pinggang ijak rung langsung lun sambung ke demo salam selawat sabi mendoa dilun di urang silon sehat serta mudah rezeki kopnyan ya Rabbun sabilam lindung Allah Ta'ala.